জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ 7টাকৈ ইউটিউব চেনেল ডিলেট হল কিয় হঠাৎ সৰগ ভাগি পৰিল ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ মূৰৰ ওপৰত 8টাকৈ চেনেল আছিল ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ 7টাকৈ চেনেল ডিলেট কৰিছে ইউটিউব কোম্পানীয়ে ইয়াৰ উত্তৰ পাবনে মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে কিয় এই আক্ৰমণ ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ ওপৰত গস্তিগতভাৱে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে নেকি ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমান এনে কি দোষ কৰিলে ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে যাৰ বাবে ইউটিউব কোম্পানীয়ে মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ 7টাকৈ ইউটিউব চেনেল ডিলেট কৰিলে অসমৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ গৰাকীৰ চেনেল ডিলেটৰ আঁৰত আছে কি জানিবলৈ মন নাযায়নে তেনেহলে চাওক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন ইয়াৰ অন্তৰালত আছে কম তাৰ আগে আমি আপোনালোকক শুনাই লৈছো মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে চেনেল ডিলেট সম্পৰ্কে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে मेरे पास बहुत ज़्यादा यूट्यूब का चैनल था 8 चैनल था यूट्यूब का उनमें से 7 चैनल यूट्यूब ने डिसेबल कर दिया अभी मेरे पास एक चैनल है और ये चैनल मैंने कल 2 दिन पहले बनाया जिसमें आप लोगों ने एक ही दिन में 1000 दिया फिर से दिल से शुक्रिया लेकिन दोस्तों मेरा 7 चैनल यूट्यूब में था एक चैनल में मेरा था 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर एक में था 4.3 मिलियन सब्सक्राइबर एक में था आपका 8 लाख एक में 9 लाख ऐसे करके मेरा बहुत सारा चैनल था और महीने का भी बहुत सारा इनकम था वो सारा चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया लेकिन मैं रोया नहीं क्योंकि गाइस देखिए यूट्यूब से जो कमाना था मैंने कमा लिया मैं पैसे के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं पैसे के बारे में नहीं बताया कि मैं पैसे कमाया मैं कमाया आप सबका प्यार जो मेरे साथ है इसलिए जैसे कि मैंने एक दिन पहले चैनल बनाया था उसका आप लोगों ने एक ही दिन में 1000 सब्सक्राइबर कर दिया क्योंकि आप सबका प्यार मेरे साथ हमेशा कायम रहेगा ये बात सही है कि मेरे पास आप मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है लेकिन गाइस आप सबका प्यार मेरे पास ज़रूर है यूट्यूब ने मेरा 7 चैनल डिलीट कर दिया लेकिन मैं हार नहीं माना आप सबका प्यार है इसलिए मैं ये उम्मीद से एक चैनल स्टार्ट किया 2 दिन पहले और आप सब ने उसमें भर के प्यार दिया मैं आप सबको कुछ दिखाता हूँ आओ मेरे साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल मेरे पास 9 यूट्यूब का पहले बटन है जिनमें से 2 है गोल्डन प्ले बटन और गोल्डन प्ले बटन किसे मिलता है जो यूट्यूब में 1 मिलियन का सब्सक्राइबर को कंप्लीट करता है उसे ही मिलता है दोनों चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया और उनमें से ये जो भाई में बंगाली इसमें था कुछ 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर इसमें कुछ था आपका 5.5 मिलियन और भी चैनल था सबको यूट्यूब ने डिलीट कर दिया तो गाइस दिल से बोल रहा बहुत बुरा लगा क्योंकि देखिए मैं पैसे के बारे में नहीं सोचा इतना सारा फैमिली को जो मैंने कलेक्ट किया था एक एक करके सब्सक्राइबर को मैं फैमिली मानता हूँ इतना सारा जो फैमिली को मैंने कलेक्ट किया था एक ही पलक में यूट्यूब ने सब खत्म कर दिया लेकिन रोना आया लेकिन दिल से लेकिन मैं रोया नहीं क्योंकि कैसे पता है आप सबका प्यार मैं कमाया जो हमेशा मेरे साथ रहेगा ये चैनल रहे या ना रहे पहले बटन रहे या ना रहे लेकिन आप सबका प्यार जरूर रहे এয়া আপোনালোকে শুনিলে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ মুখেৰে তেওঁ চেনেল ডিলেট সম্পৰ্কে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে আপোনাৰো ইউটিউবত চেনেল আছে নেকি লাখ লাখ সাবস্ক্ৰাইব থকা তেনেহলে আপুনি সাৱধান হওক ভৱিষ্যত দিনত আপোনাৰো ইউটিউব চেনেলটো ডিলেট হৈ যাব পাৰে যদিহে আপুনি ইউটিউবে বান্ধি দিয়া পলিচিসমূহ মানি নচলে ইউটিউবৰ কিছুমান কমিউনিটি গাইডলাইন আছে সেইবোৰ যদি আপুনি শুদ্ধভাৱে নামানে তেতিয়াহলে ভৱিষ্যত দিনৰ আপোনাৰ চেনেলটো বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ইউটিউব পলিচিৰ ভিতৰত দুটা বস্তু আছে এটা হৈছে কপিৰাইট ক্লেম আনটো হৈছে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক যদি আপোনাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'ত কপিৰাইট ক্লেম লাগিছে তেতিয়াহলে আপোনাৰ চেনেলৰ কোনো ক্ষতি নহয় আপুনি সেই ভিডিঅ'ৰ পৰা পোৱা আৰ্নিংখিনি নেপাব ইউটিউব চেনেল ডিলেটৰ ক্ষেত্ৰত কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইকে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে যদি আপোনাৰ চেনেলত 3টাকৈ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক লাগিছে তেতিয়াহলে আপোনাৰ চেনেলটো ইউটিউবৰ পৰা ডিলেট হৈ যাব হয়তো ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ চেনেলতো ষ্ট্ৰাইক আহিছে যাৰ বাবে ইউটিউব কোম্পানী মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ চেনেলবোৰ ডিলেট কৰি দিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাৱধান হওক ইউটিউবৰ পলিচিসমূহ মানি চলক আৰু ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনাৰে আজিৰ নিউজৰ পৰা বিদায় লৈছো নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট আসাম স্পট